Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani? Sumrak ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kat isumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakon na ti barbecue. Kan maysa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan akong petensyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Gumatang kan tumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecue na dita. Ni, wan nga, paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita, naimibas to'y lakok. Fresh na fresh akas kanya. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto ngamin ti timpla na kay. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanya. Imbuleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksag. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaan lang Ikabil talat tay di freezer at tay display manan inton bigat. Ay, saan na nang? Tiyon ilakaw. Nakarkarong awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramidin niyo nanang. Awan na ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinadang gitalikod ti balay. Tamay mayat pa na di nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akong nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa itimunay kan tasty bread. Handa ngamin nag-order ka, dita kabangi-bang apuraw. Tay munay apang burger kumangkal. Ay wala. Sayang pa'y matlaytan o jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali injay dakkel nga oven. Kaano na ka na nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Na kayo ti makamaw. Nala, agina na kay nga rodan tamasapa ka pa'y ngagluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagi ta kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan niyo, Uncle. Adun ti customer yo diti basita bakery. Kabalan nyo mo't ti manang daniti tao? Apay manghalak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sabagay. Hanggang ure mga kailangan mo't iti para masayo, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumigsabas ito'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mo nanang? Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandesal iti ayan da tatao type nanang.
Napanak nga ron gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pailaan. Alaman, kaya't ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Otep. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Idi kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga ron, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangong. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten. Saanen atupul jay lakay. Mano nga tamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamutan, Lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga oban no di kaagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Saan pa'y anay supaw? Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka? Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnanamdam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay, Otep. Jak gumatangan na. Makabsog mo ti fritis mo. Unton maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diyakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo't dagiti nakaluban dito. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Otep. Apay, parit ayat ang negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat tiyag lako iti tinapay. Narigat tiyag masa ken agbake. Apa ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raon, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo't ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tiste nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandisal na lang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ngayon kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang nangagpaisaw. Makabanog lang arutang palpakpay ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanakaw. Nagmayat mo't day tabistida mo. Mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy jabro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangan. Alaman maray, mapantaman nga ron. Nanyangay kumaray, adam lang napilaym. Ado tinapipintas ngam kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no mayra nang agsarmingak itirabe.
Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot, Mare. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado bestida. Ano ti pagpilyam? sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag laeng nakangingina. Nangina angam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel ti kita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo, Mare. Adeng, manungay mo tiki tayo dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 aki tayo iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, kumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Nagsuplado ka mo tin naglalako. Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita niyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua. Adda mo tin aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro nagitilaako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay adda ko mapagpunak. Tapad asag ti aglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasango ti baker eh. Di ka matla gumatangay. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man nasayaan. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin. Nakita ka mismo. Isoan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pa'y katammo no anya dagitin na ilalaok ijay. Anya? Ay, sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanod-kod pa'y no kas jay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya? Sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaan nun maray? Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti pagkatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti adda dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yung pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yung aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam aya nga main. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramateng. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw sana quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo't. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laeng. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yung pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang na practice anak ko. Ma-perfect kunto mo laeng. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto
Ang damot na iti vocational school, mang-offer iti libre, kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen ngam sa balilat tano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag? At dan tumutan ti bakery, mareiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rodano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ha? Ay susmaray. Anya nga jasok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay uwan paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oven. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong! Karuba! Dahitan tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapu ti ginatang yung oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun ngay no saan ngay marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya ngay nanang? Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuteng akon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit diya. Taure kas jeti nararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay sudaket ngarod ti asidag diti balay. Jovanan ako. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan saanan anak ko. Agmula aklaengen itinateng. Tasig sigurado pa. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paboritok amunay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo, tana. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak ngaminan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa iti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yo kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Apay nga itaka lang, Dino. Di mag-aasak nga ro, ijay star, tabi nangadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo magtan tinakisar-saritay tagbambantay, ijay store. Jay balasang akanakan ni bakit pileng. Tila'y bagbagam mo. Ni nanapiling taday, ijay star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita, ijay store. Ay na, unay ka na ya. Tila'y bagbagam. Sana po no day tabakay. Amo ka! Mamumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak gaputan na lukmagap. Ay na,
Yure man si katikalok magan, dito'y rabaw ti dagak. Lab kalat, tabakay. Kun kunam lang dayta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang pada si ti sabaling arpan. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbag, ha? Mala, yung kalotwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto, si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapiling. Way, tanay, awan kadwak ngagbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagitibado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung dibado iti kasjay. Sana bali, ata pagbagay na mo, balasan ka. Bagbagay na, ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay ay amasikurang ka. Balasang mo di ka, anak, awan dakas na. Nga oray dagiti dasawa na ka, kursunada kan kuana? Ne, awang mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na, Mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na badaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Nakagtrabahong bakay. Barang malpas mi titels, di balay ni nanay mang ina. Isarunumin tuman nga aramidin, di bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka, Mike. Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwan. Iyak! Anya ko mo, ijay! Kabantayan ka. Ay? Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pag-imunam. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko dayjay, sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag-imunam. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko, bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madama gayam limad nga ramid da. Ay kaiduman nakadakwada. Ta sa balya mo, bakay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnusan ka maladaw iti trabahom. Dati anak tangay. Inak pala'y bati jayan dananang. Ay, una yan. Alamat daw. Gaya ako ni madam. Agawi kami na. Saan ka nailak iti pangal daw dito? Kababay na makipangpangang kakiday. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsidaaklatan na iti asin no di dakikan iti sida. Ay na. Apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidin dito ay. Ure ko man, o karpintiro ka man. Ingka kaagay iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaag. Di kan sumanao dita. Saan anasaya ater aramidel, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutom kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidino. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing patupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag talaklatan nanang. Addan to pa yaman mo. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang may madayo labas si babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila. Isa may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. Ay na, talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta ambom nga ilugar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achit boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay naikatam ti kasta nga ugalim. Ta saan anasaya at ti kasta? Ay, didak malapdan iti kayat kong aramidan. Takas to iti wagas ko. Tap nagtalinaad ti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro, bakay? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intid ng amin na sweldo, nay. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka.
Papanamanan? Ay, niya. Nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayamay. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamat. Urayan nak nga raw tagdigo sakbihit. Haldawain. Di ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan danana. Haldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat a sumurok kan. Dinaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya una tata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po ka. Pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ron tata. Nagawawit ka pa ilang, ar-ar. Ikaw? Hindi ba kayo mait? Narabyan ka lang aruda na nagawit, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay iskaw, so nagsyak kami mo. Basit, ha? Kahit, ada babae, Ijay. Ay, agatap ka manay. Ada babae, Ijay ko na! Kada! Dagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasita. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Tay tanto kat 16an. Maturo sa idit. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kintong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alaklakayan. Agsagana kanyak na ijala. Nay, si Kamay at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga kitaan yung basit. Iwasan nila kay ko ti Ara. Di ko mapagin inuman iti Ara. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jaya malpas da ngagtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sanda nga giinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dyan po ka? Iso nga, imbaga kasan pa lang agawin, dala kay mo, tamanganda pa ko na. Wana, ngam binartak yung mo sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban niya sa ngailay, sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas ta nga ugali ti taon. Malalabayam, tajak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adawag yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae, tata? Kanakan ni bakit? Isuti para lutaw, iti kanan dagiti agtrabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata Isko, dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi day, jay. Kontrata man kan saan, awan baby angko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay, anyaman ti parikutan. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagamay. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumat. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas? Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni! Ngam na tiro pa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon, anya nga day tangay style mo. Diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Ay, una yan. Pangalaan tayo nga rod, iti ka rin tayo, ano diyan trabaho? Siyak tagtrabaho. Ay, tasika ti para balay. Asikaswam ti anak ta. Anya? Apay nga ita ka lang, Dino. Di mag-aasak nga rod, ijay star ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-saritay tagbambantay ijay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam mo. Ninanapileng ta day ijay star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amom pa yan nagawid. Siguro, dinamag mo, tadi mo ngamin nakita ijay store. Ay na,
Unay ka na ya. Tila'y bagbagang. Saan napudno day tabakay? Amo ka! Mamumakan kanya nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya ak gaputan na lukmagak. Ay na. Yure man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kun kunam lang day ta. Ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na. Kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbagan. Mala, hingkalutuanan tinsang put ko amasida. Masalutang aglutong. Si ka na taglutong. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsublipay la ka anakam dito ayan nanapileng. Way, tanay. Awan kadwak ngagbantay dito store Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo it balasan ka. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki. Kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mo nga ikina. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay ay amasikuran ka. Balasang mo di ka anak ka. Awan dakis na. Nga oray dagiti dasawa na kagkursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na Mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayad. Ha? Hinakagtrabahong bakit? Barang malpas mi titels di balay ni nanay mang ita. Isarunumin tuman nga aramidin di bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka? Ay? Adda kanu ka di katulong ni nanay mang ijay. Ay na. Pati katulong pag-imuna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagibalay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga roday. Kaganos ka? Apay nga minamahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanyak. Ni, Adak lang arod nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Isa may mayatan ti kastoy, tapno mayadayo ka iti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Ko ba'y ti maturaw? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika iti store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad da tao ba unam? Sikan na ti mapan. Kinagbuy-buyak pa ila ti buksing. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka ha? Ay way, kwartam man tawan logkaw. Load kamot alod. Nagastos na italod. Sumot ati libangak diti balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na Mila. Una nang. Ikatagsaratan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam Sikat ag tagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problema nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti palay nga ipatakder na. Nya? Palubusan ka ng trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabaho? Kan saan akon nga agimon iti angin? Agbalbaliw akon lakay. Nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy nga raw. Busy ka nga?
Bisya nga buy-buyak tibay. Nagadok mabuya. Bukseng. Mubay. Ganyan nga pa'y dita. Ano usam timanggit Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orek si kuk aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramid diti balay. Piryaw. Pedraw, lakay. Napintas da ito yung pagbalinan ta agarahean niya. Ito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kadan to May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaruno tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. Kabigatan na, nangabak itilugan. Nairangran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ija garahe ay. Kasano nga tati kalawa na. Ay, ako itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makatugan. Unay mutin ayaw ti kasti. Ay. Oy, Pedro, nagring ka man. Pedro! Nagring ka man. Payaya bakit? Nagring ka? Nada kadwa ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isab-sabay mo tagkuti-kutay. Ay ako. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturog. Kahit? Basol ko nga raw no di ka makaturaw. Apay nga minakasto ya. Uray an-anwag. Talaga ajak maalat ituturog ako. Masurunak. Diyan mo kang ka Aprusam man to'y ulo. Tapno makaturog ako. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray an-anwag. Talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga rutiagas ti bambanog. Isong lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti panagkapkapaim. Aho, patpat-jumpit dayta. Naglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay na. Nagimasayang ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, nagkapkapi ka manayin. Kakakapimla itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inuras samit. Nagkapi ka. Ay na, bay anak ka din. Tada ito'y laang matilibangak. Ako nada. Nalabas mo day ta pa nagkapay. Inuras nagkapi ka. Intong kwan di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa dayta rasaunin ka. Gusto mo ko mati mamidwa wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapi ak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay paaramid ko agarahe, may.
kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar, aramidan da ako sina tibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Aya, kaya na nga dati agaramid iti garahe. Ay kakayat na aing ka. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawa. Ti kayat na kadiritso ti trabaho na tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay pakibagam tuman nga rod kankwana niya. Paramig kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na ka. Ay wan, adan taw divina. Umadangay. Gumatang-ataw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paramig kaw agarahe. Apay, ayang agparamig ka iti garahay. Kawang mailugan mo ngay garahay. Kat adan to sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no adan to pangabakak. Ay na, ho! Agtag-tagainip kan sa inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ha, ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Tatang, pina-extensionan di manugang yaw. Ada mo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi tao'y. Dakamo ka ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasanungay man. Nagparamid iti garahay. Awang mailogan na. No gumatang tungay. Kanya igatang na uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagparamid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw? Masurunak. Ay, nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot mo. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog. Ay, panunutot ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaaramid ak pa yun, iti garahe. Alam, awan mo't sumampay alukan. Apay ngay, ni Tata Rita. Kalso, tiin mo na nga inala na. Pagamuan ta, adda mo't lugan na. Yung siyak ngay nga ta. Nyaki. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ka kayo. Alaunan ito parbangon gan diyak mo't lang makaturogan. Apay nga rotaringen na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Di talakal, kalso ti iririing mo kanyak. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog tangarudain. Disturbo ka iti pan naturog Inga. Ala, pagka nakita dito'y asyat dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adu tinalalaka dito'y. Ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan. Uray tayo nalakalaan. Basta makuna nga dalugan ko. Hello, sir. Hello? Ay, sir. Siya tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na.
Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya ma talaga San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbagday, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Jak pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am? Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Tiyo nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Angam no maunaan kayo. Pasensya. Iso, diyo ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman in pastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagab asasawam may. Hawam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali ang lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagiti karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, adupay tilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapulak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw ngagparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malim tao no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata. May mayat no rabi Ay, ayos laang. Uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtata. Tano saan? Narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti ang parte. Tapno makabiyahe tamutla ita. Sukatam nga rodyak rodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, di makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga ita ka la sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di tasalas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. So, jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Hamangan maladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada malaala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Ginto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, nagbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am?
Nagabangakla dito eh. Basta aya. Sige nga raw. Agtugawak tong di taong nagtikutse. Pangururayak kan ni insan ko. Atay ta. Naiparada ko dito'y garahe may ito'y kinatang ko ang luganak. Chow! Anya nga. Diada mo lang nakaparada lugan dito'y. Ha? Papupuka mo tayo, ma? Anya? Ay, sus! Nung kunaktumot nga minkin ka, asaan atila pangipas-pasturam. Taadun, ti agtatakaw ita. O, anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsak. Madlaw, anay gagara, anay katitalina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindagdanggan. Ay, pakinlugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan, nga po iti danag ka. Ay, lugan taray talaka. Ay, iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbekan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag! Di magantar! Oho? Di samot mo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban nin sa mau. Tayo so ti mang paandar. Mabit laeng nga rod. Ipanmi ka no. Ijay repair shop tilugan. Lakay kung naninsan ko. Sa kan problema. Kaipan nyo Nya mo dahil Di pa ilan naus-usar. Yung adapalyanan. Sumurot ka? Sana yung tadapapanat. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manan. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahil tadibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukaw anong yung. Isuda tinang parte. Anya? Adda kadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may iday din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadday din siya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Makita ti rupa da. Ang pangasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko po. Ti awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung mawawagain. Siyaw! Oo. Oh, may ka dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni di preno tinugan ta. Anya! Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Na, tasan unay pasalog di dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanya. Basol ko ka. Nangipanam iti karni nuang ta.
din dahil tangay bagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, ang nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, ha? Saan? Wala mo dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdan naklaan nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwa kiti day jay. Iso tinggatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik ti lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan tinapasamak. Day tati maganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti daytang. Di sorry. Pagkawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na ka di gurgurahan na. Sorry talaga. Hala, agawan, tagpaimbang. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adda ya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rin iti babaw eh. Anya? Ne, impagman ta nakagatang iti motorsiklo na. Bueno. Tay naganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day jay. Di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho ken agmikani ko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Jak to maammo. Ultimo agmoto jak ammo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa yung magkababae ha. It kasano ang makasuro ah. Gawa mo motor wano bisikleta lang ko ma. Wano agiskwila excited driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awag mo lalugan mo. Katuladak nga rugmat ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakin ko na day ta trabaho. Linya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho kun nalaing gutlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay, wala abagbag. Ngam, depende. Iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula ko maangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian ka na kan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kandab dumabay. Ayuna na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Anaman, padasag man anggal. Wan, patasam kitay. Mala, intay mga nan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bagay, ilakok sang tainuang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalong. Anya? Aggraduara akong nagtalong. Paggraduara akong tibagik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat to na. Tuladak na uncle ko.
Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti agahente ti animal. Anya? Iso nga ila ako kontinuang ko bakit. Tapag puo nakiding agahente. Lalako kontinuang ko bakit. Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da jay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ko, ala. Lalaing ngarot ti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit. Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala ngarot. Ingkan, tapno makaawid kamutlaan nga dagaws. Gumatang kay ti kaldeng, Uncle Danilo. Ay, ang daya tarakan mo akaldeng bagbag. Adang girl, kaan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ako kung tinuang ko. Padasag man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, iwana. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maroden ti lako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo, dagitay lako. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Umutong adagi di akaldeng. Ay kat ano sampay nga isakat yan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dyan. Anya? Kahit si daan amin, kista? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangan da. Awanan ti pagpuunam. Ay, wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay, nasayaan Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. At natubo akin si Mel, bakit? Ay, nasaya at unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka bagbag barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adaan mo yung alakaw? Mawamudyam mo. Padasim man timatan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa di birthday. Hagasam man, birthday lang, ang baka ti pinartiyaw. Ay, wan na, tapno maramanak pa'y mati karne na. Katay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may siya. Pinarti may idi anniversary may iti day di asawa. Anyan? Nagsosyal magtag? Talaga kasta. Isungarod ngagtarakan katap na dapartom. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamart. Iso pinartik idan na. At datay may satarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O anya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti pegs. Galyangkan sa bati pakpakang kaw. Mala, gatangak nga ro din iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nangihinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay day tan.
Panagkitam lang dayta. Ngamuray nakutong dayta saan atakong. Balasang pa'y ababoy dayta. Nasinaw pa'y lang dayta. Fresh! Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gatanga mo ni Tol Somel. Awan, nangina nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar? Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na ngarudan. Awan, saan akaya nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3 mil. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw, basta i-cash mo Diyak kaya't utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo dahil naghatang mong ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalaka dayta. Naalak la iti 3 mil. Mabalin ko nga ilako iti 7 mil dayta. Di oray 8 mil. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Katamagan. Ang mga awan pa'y naghatang da, partsinda. Ayaw na niya. Sige man. Inak ikontak tayo nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang ito'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito? Automatic. Wine, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, bastante mo, tidanon tayo. Oy na, nagmayatin ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, tayong gatang mo dito eh. Wan bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang. Ilakok tumanan itinangin-ngina. At danto man maganan siya kaun. Anya ti kahit magatangan tanong sumaro no? Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mo iti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Adama da. May mayat ti kas ti trabaho, ta nanamnamay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awali na. Nataydan. Nagpudo magamin tagtrabaho di talong. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Kunak man no urnongan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggan. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti serbis. Kabailak matanggan. Ure ahinti aklay tinuang kas kada bakbaka. Kawan man Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayat kidi tadan serbisyo. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro nalakan sa laang mat amasuro. Awan, lalaka.
Basta lagi di interesado ka. Nalakalaang, kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti 4 wheels. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kaslaganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo, anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Nakitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kasta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inot tulad ta makaurnong ta Ikaganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab niya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan humpan. Arak tumo lang ti gagaraom ijay. Italahaeng. Yun adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya mo ay lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Wait, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka iti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang kin talo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Ingkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu, Rona? Kaano ang ginatang yu da ito'y? Di kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag da ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tikana kakiti panag-ahinti na Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw ngag-ahinte jasawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo ko maapatarimbahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Iso nga rod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagkataon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaang nga itilugan ngayon lakom, lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, buso ko itibayin sa'yo bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, tibagbagim. Kit boss mi tibagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan pare, napnag ka kitos to. Nambibit gayam abumaknang no karnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsagana ka. Tagdamanan operasyon tayo, no rabi. Uwan busing. Saus.
Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan dalawa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan nangay. Mabit lang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Apay? Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Kung ko naman! Nagkunan namin na makikapangkay iti daya ang grupo. Hindi kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Garon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kanuti ng takaw iti mapukpukaw akalding kenwang iti lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbaludan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pampanunutamon? Ti panunutam? No kasano ang makaruwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat iti nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di dyan ngay naramid ko. Isadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Josepa sa naapod no anagan tintay i-drama. Kastoy manti ko na ni Kabsat Josepa. Dear Manang Biyanang, aminak ngay ti kalabas na uyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, ado ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga min ti gwapo kan napintas. Iso ano dalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Nanang, rumuarak mampay. Ada papanak. Papanap, malumay. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay dayta? Tay may sangag crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanya. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga sukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kaidia anak ko. Uray saan ka ngagdiram aus? Gwapo kalata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natatar. Tagasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw?
Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo? Ay ko siyempre, anak ko, mabalinaya mo asaan. Awan kwarta tayo mo, nanang. Ay, uray awan kwarta. Basta adabagas kan maparte. Partsinta yun to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na aya day jay? Kat impatarakan dan salakan kwa na? Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay-bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hello, usipa. Apay nga imbawag ka? Nakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Eh, agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laan. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da ije pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay. Maibusan tilod ka. Malaalala, bye. Mari Ariang, umay kanto intong bigat ije balay taag dibo je buridak nga anak ko. Nagbiit ti panawan anya maray. Kaano la di ubing ni Diana? Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Umay kanto, why? Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay, kanda kita po kume. Ay, adadagiti babasit nga po ko, maray. Anya babasit? Dagiti ka di ubing nga po ka, ti kayat masawan, maray. Ay, daya mo dakil nga po ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga ro din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin ang dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariway. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dito balay da nana Usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdebo di anak na. Kamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Usepa. Kaputan na pintas kan guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rud Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramidan na. Win nga rud, nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununog na, aguy-uyaw mo't gaya man. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ka. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis pagkasarak to day jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Daw ti agustukan ka, babae. Pilyam to tay baknang babae. Ta isunto ti mangikasarkan ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan tapno mapadasan mo, jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita
Nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rug-rugi iti programa, agbarbartek kayon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo ti kastang aramid mo, Nusipa. Ay, apay ngay pinapartim jay baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin talakanyak. Kay, imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga agudwa kami ngay. Tang-tangdanan na nga raw na mga paspastor iti dajay. Nay, tang-tangdanan na kagayam, nga mapaingay, di mo mo't irimit kanyak ti tangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbandugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, hapaw kasano day tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sana balay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamo kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay, apaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit nga, bayadan ma. Tas ikatin ang papartay. Ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapol abay anak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isukag sardeng payla dagiti anak tanga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo, ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babak-bakitan. Ano siya? Okay lang oray dyan agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Oray siyak, tatang. Maawatak no pagsardangan dakpay laang. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sana balay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapol ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na, tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Ay, di umangamin impakam mo kanyak. Tapno, nagdiskitarak ko maiti sa bali na partay. Diyak amuha ka ni nanang. Isumo tinagdesisyon iti dayjay, tatang. Alasan na balain, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kaw. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa, nagpintas diyan na, iyo di nagdibaw? Kasla mo agkasaran iti kasjay lang ana? Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw, talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatatar, nagado ti agusto ken ko na, ngam di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapan nakaikarik, arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw? Ha? Abay, ba nang kaaya? Baknang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam.
Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababala nga rodan, ti agong na, timangad pay laang. Ay, anay ka. Abay, apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka bakitan. Da? Nasaya at ayati kastangar aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. Kadagpay sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak itikakasjay ak klase ti tatao na imbaglakit din tanaping tasak. Kan, guwapo ka mahit na kay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan na ta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga ramid mo. Diya mo aguy-uyaw? Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko mari ariyam, kandagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman, ti panagpapintas da, agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man ag-uyaw. Saan anasaya ti kasta? Tano uyawam ti may sa tao. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos, anang parswakan kuana. Saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Selly nga anak ko, Maray. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit na ta. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga giskwila, Maray. Uwain, pinagsardeng mi idan. Ay saan abala? Tagwapo ko na bintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior.Ag-enroll kayo no umay asimistre, tagdis kitarak pay laang iti pag-enroll yaw. Ay, jak agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo to? Masaduta ko nga giskwela. Apay kay. Sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa eh. Iswa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. Addabak ng anobyo. Ingka rin ang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak matkan. Taga-ano nga itinubyam, Junior? Taga-kabangi-bangaili, nanang. Sika nga Diana. Tagaan daw tinubyam. Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ijay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayan? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Tado tinegosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubyam, Junior. Pasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Kaya tinubyam ngay mo, Diana. Ba nang mulaan? Nagaduklugan na. Aya. Ibagam tumambay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may, nanang. Di yung malamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudain, anak ko. Apay, di kay pa agkasar itinubyaw, Diana. Saan nanday takasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo.
Ipasyar mo to dito balay tinubyaw ta kaya't ko ang makasarita. Wen, dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Si Kangay Junior, kaano nga yamam mong tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Into na dawaya na, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang, iso ako kwayon. Dahito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiya yamanin daytoy kantoy wallet, anak ko. Ay, nanginadagita nanang. Ginatang tinubyok. Anyat serbina nga wallet at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Atoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jainubium Ikan nakagayam iti kwartam. Win linawas nga ikan nakiti kwartak nanang. Apay nga di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na! Nagsaya atin. Adan to inhenyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni Girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay nga. Bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam itisyak? Praktikal tibiyag itan. Ure atabak nang mit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya? Kahit kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, dinak mabalin nga ikasar. Takabit naklaan. Anya? Kabait! Abay ngay! Ay, madia, anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawan ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagit yan nakta. Papay nga itala nga imbagam da ita kanyak usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tada magayam asawa dagiti ka relasyon da. Relax. Relax ka dila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tindapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dararamidin dagiti nakmaw. Ang mga numay sagmak da. Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay. Awan lakay. Nanang. Apay akas tatilang nga masimbangpit, anak ko. Nagadaw ti kamo ulti rupam. Impabugbog ni Girlie. Apay? Natiliwon na ngamin na nag-checks. Impabugbog mo to. Sininaanak pa yun. Anya? Nanang. Ay sos, apay tarupam, anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya? Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem, anak ko. Ay,
Kaasi ka, mate. Kasano day to yun lakay? Masikog mutten ni Diana. Kat sinaan ka nun, tinobyo na. Kani Junior, ado ka no, tinautang na iti-ex na. Sing-singiran day bakit nga ex na. Day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga minagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka, agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam kadagiti anak mo. Inanusak tinaglabandera iti karro bami tapno ada pangalaak iti kwarta. Tadinak metten ikan tasawak iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso atultulungak ida. Ngam kaasi na ada metten trabaho ti lalaki nga anak ko, ket nakiasawa metten ni Diana. Dakkel metten ti apukok ket naragsakak, tanakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan daytoy akapadasak. Tigayem mo, Josepa. Ala gagayam ditan, tinagpatinggaan dayta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod kanikabsat Mario san napod nga nagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, no dagiti daddo managanak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabor unay kanya. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay ket, mayat nga rod ti timing ko tatang. Ewan nga rod, ay na, nakasingsingpet ka talaga manugang gabi. Sapay kumata, di kanto agbalbalew. Sapay kumata, agtalinad ti kinaman agparabor mau. Nakasingsingput ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray sakmitin eh. Nagasat at nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag dahi tatatang. Alang araw din. Saan akong ngagbayag? Tas umurag kak pa iti trabaho na madamdama. Malang araw din. Ingat ka iti dalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo intun bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kiwin umayak Mabalin aya jak umay. Si kami. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang muti mapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Na imbag pa dya asawam, ay na mabang-bang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo dya asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dya bayaw mau. Na imbag pa dya asawam, nanalaeng ang dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ay. Kaya professional nga main. Iso nga da natalga na trabaho na. Ngamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay.
Ha? Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti supsuportaran da nga agasawa. Hey, naita pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang rod ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Napintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to day ta. Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Ada kayo? Tang! Hey! Tapay! Kanyang ibagam, Jim, ah. Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan tay bunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag da malangan. Magibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno aday sangpet mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iji lugar da bayaw? Wen na, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kahit adi kam nagkikita. Kababayin may, nawan may sangpet may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan, tapasalubong pao. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagam mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang tiimula na. Kadama mula na, nga madayjay kataltalunan. Adayo mo nga minumapanak pa na ijay. Pambar. Awang ka mula na ah. Kung kunamladay ka. Di mo ngamin pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugad na. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta kaawan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maabanang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yung. Pagsasarungon yun to mati anak yung kawam mo ipakanyaw. Kitain nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! O reaganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka di naksinermonan lakay. Apay, anyaman tin bagbaganan ngay. Katay sigod nga ibagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka na iruan mi di ama. Kas di na talaga no awan maipapagpat kang kuwana. No da maitagmaw. Ay nagsayaat ka kang kuwana. Ngim no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksak anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Uray ko man no pumudno nga agswerte ka lakay. Saman. Agswerte to ba kay? Promise? Nanganan tatang. Nakaluto ni nanang. Ay, nay. Nagbayat tibiyag ko tunggal umayak dito'y lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito'y nagdakil abalayaw. Katwa na. Kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Agam kababayin ka na nanang kintatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din. Makan tayo. Para bangon mo gaya man. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pa lang. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Ado ti maarami di talon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Nagda pinalong pati napay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat taning ton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid taw may mangan. Ngamawampay laang mat. Tinapay laang mo di binalon na. Inak
ka di ayaban, nanang. Alamang nga rod anak ko. Mapan ka ni Jetalon. Bukkawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang Jetalon. Anya, ayan na nga rodin nga eh. Kunana mga Jetalon ti papanan na. Rinikos ko pa kataltalunan. Kat awan mo't. Anya, ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ama kontakta nga eh. Mapan kami na balayan. Agyaman na kiti panang sanga Elio kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, Wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos kan ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsayatan. Apat isaw, kasapulak ti kalugong ta, nakunot ije lugar may. Ala, mabit laang tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intun itay. Nasapa nga min arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati baganto nga ron kami abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na si Mang Putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang, Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa iti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di tabalay da kumparay. Nag-isistorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo, aya? Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpot. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Ada kwarta yu tatang. Apay madang ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may iti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay nagsikin krapaya di asawam. Saan, tatang? May lagayam. Inyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kunana mo takasapulan na ti abuno. Pambarla di asawam dayta. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana po no dayta tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat agin si singpot. Ken kuna makanayon na marabyan na sumangsangpay. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat kuwan na ijay talon. Asasikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula anatang ijay. Japat dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka ding agpaiso ti papapanamwan niya. Apay nga mo day kadamdamag mo, Jima? Makikita man narugrog iti banok no sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. At damot punto na itimbagana. Anya kumati abunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, dagitay mo ulak anatang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jackpot yun dayta ngay bagbagam. No adda babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisim iti kasta bulog. Asino ti babaem? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na ladayjay kanyak. Kapanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. Ing kami agpaling kita tang. Sumurot kayo? Ay, unbad tanay. Awan masidsiday di balayin. Kasto ikaw, dagag sugatayin. Una, ijamit la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang, kan ag-grocery kami to pa yun.
Oray siya. Tanay, naibusan ti pang kusinak. Awan amin na yun. Sige, gumatang tayo ton tatang. Nakaminton ti mang bayan. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Payak man nagpasyar, balasan ko. Ni, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wala, kailiw ko nagiti apo ko. Ay, ayan na nga ni Bulong. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo, tatang. At daman ni talonan, Ay, kastaya. Ay, ala, aginanaak man nga ron beekta, inak man sarungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka Abalayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laeng Abalayan. Umay ko man iliwan dagiti apo ko. Di damot nga may nagaw-awid ni Balay. Ay na, kasano ka na makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda Balayan. Takasanaw, sadot mo't janak mau. Inal daw ama pa nagtalon. Ngem awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iya tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tama iramramanan nga grigrigat iti sidong ti anak mo, Abalayan. Di nantumot pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na iday. Sige, Abalayan. Mapanak pa ay. Sige. Kung di bakasyon na ita nga Abalayan ko. Awan pa'y uray may sala ko makamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbag pa'y ka dyan Balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngam da ita nga Balayan ka. Awan pa'y napuutak nga intid na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Chuli, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Gasla. Nakapandag nga na dagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang. Taipan kay hospital. Ay na anak ko. Agpaimbag ka Apay ngay. Binaybay am samo nga min tibagay. Di kan sama ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbagan ako. Ngam saan matgayan. Naliwayak tinagagas nanang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigo din nakasta ti sakit na. Ngam nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laitin na ito Tatang, da kayo pa'y lati pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswon nyo Kitala Ang magtrabahuam nga anak ka. Kompormiditan Agway tresa kun no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babbaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Pugtuam, bakit? Ay na, di man parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iji bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Diag pa'y suman bulog. Wangarap. Taytan ti bunga ti kanayon nga iruruar ko iti masapa.
Iso ang marabrabyan ang agawid. Anya! Ala! Sabi nang ina ti tarong kan laya itang. Iso nga rod at yan, bakit? Ay na, nukas ta. Ay, jak laing pagarup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Una, tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anda ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abe kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakachamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod uray siya, jak am mo day ta. Inlimod na, takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yan. Wen, tapag deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulaw, Barok. Apay nga alaman nun da kong tatang. Wanatan nakachamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Gawa na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, 5 gaso mo mga raw. Tagumatang ang itipos po raw. Apay, anya klase apos puro day tatanag nina? Kwa, 4-5 abaks ti katangag. Reserva ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga gimbag gabay? Nabaybayagan nga saksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka metenatanay. Kasi mo dyan ako nga trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikor nga mintikas tayo. Sikala ka na ayaw ng timay lutlutuan. Nung nauma kayo na mga asikaso iti asawak tatang. Alam, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta atir aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawa. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ang tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry.